Ari mashikuna ñami kaypi kapanchi wayrapi kapanchi ñapash rikupaychi mashikuna shinaka ñami kikinkunawan rimarishpa kankapa chayamupanchi ari muskuy hawa rimaringapa nachu ari ña yaypi kapankichi mashikukuna ñami charipanchi ishkay pacha ishkay uchilla pachakukunawan shinaka mashi Carmelita rimashpa katikrinchi nachu. Ari mashikukuna shinami ña convidarishka kapankichik kay pachamandaka asha rimarishpa katijunkapa nachu muskuykunamanta kunanka imakuta ña muskushka kashka tapushka ukunatapish kutichishpa katipashun shinallata ñukanchik kamulla kay wiñay kawsaykunamanta ña riksichishpa katipashun shinaka mashi Humberto imatata kallarishpa charipanchik. Ari kayna hunkaykunapi ashtawankari ña kayna yalishka awaki punllapimi riksichishpa katinakuparkanchik chayta rimakrinchik nachu. Tagra, sinapash wagra tupakpipash nachu chayta muskuykuna hawa rimagrinchi shinaka kikinkunapash convidarishka ña sakiripankichi kilkamushpa katinkapapash nachu ñami wayrapi kapanchi villachipanchimi ña kuti sakiripankichiman nachu. Ari mashikuna uchallaku kilkapankichi nachu wakinpika ña hipamanra kilkashpa kawpika mana kutichiushanchik. Ari ñana pachakunapak ña puchukaripi nachu mashikuna shinaka kay wagra tupashkamanta niparkankichu? Wagra tupakpi nin sinapash tagra tara rimagrinchi nachu. Ari rimapashun mashi. Ya kaypi minipan mashikuna ashtawankari kunan punllakunapi umana kashpaka kunan pakarinkapi muskushpa kashpaka tagra imata tagra kapan mashi Carmelita yaripankichu. Mana mashi mana yaripankichu. Ari tagra mi kapan jabón nachu. Jabón ni tagra ninchi nachu. Ari ya wiwata llata mayuya. Na taruga kalkan. Ari mashikuna kaypi mikapan ashtawankari tagra mana kashpaka jabón nishpa riksinchi tagrata asha puchush ashtawankari ña puchushkakunata tandachihushpa ñuñu kujushpapash muskushpaka chichu tukunkapakmi muskurin mashikuna ari. Uyapay muskupanki mashi. Ya shina kan ari shina villachin. Ari mashikuna shinaka ña uyashpa katin kayta mana uyashkanichu ñukaka nachu. Nachu uyashkanki. Mana kay pedazos de jabón ninajunchi nachu. Ari chay ukunata tandachishpa shina hawapish kinchulishpa uñuñukushpa nipanchi nachu. Shinashpa muskushpaka ña chichu tuku grijushpa o chichu kashpa imashanin mashi. Ña chichu tukunkapakmi ninmi rikuy. Ña en las vísperas mashikuna. En las vísperas nin nachu. Shinami nachu wakinkunaka shukshuk muskuykunata micharin kay chichu tukunkapaka imata llamuskun chaykunatapash kilkamunalla kankichi mashikuna tapushpapash nachu kunami ña pachat kapan tapunkapa muskuy hawa nachu. Ari mashikukuna shinaka chaykama ña riksishpa katinchik shinapash ashtawan convidanchik kaypika kay chichu tukunkapa o chichu kashpa muskushpapash ña kaykunaka imata kan chaykunata riksishpa katishunllami kunanka kaypa katipika wagratapish ña charinchik nachu shinaka chaytapash rikushpa katipashun. Ari mashikuna ña villachipanchi para las personas que nos están escuchando y dice pero ¿qué están hablando? Estamos hablando acerca de los sueños y sus significados, ¿no? Sueños e interpretaciones en este día lunes. Y habíamos hablado acerca de que si usted sueña que está recogiendo sobras de jabón y guardarse en la cintura o en el regazo, eso significa embarazo, machis. Entonces, si ha soñado por ahí, ya, mejor vaya preparando las cositas desde ya, con anticipación. Comprando pañalitos y todas las cosas. Mashikukunari shinami nin nachu maymatap ña shinata muskushpaka asha gullapash ña imakutas wakaychishpa katina kan nin nachu wawa fintukukunatapish tandachishpa hande katina kan ama yankata rupachipankichik mashikukuna ashtawan puntapi rikushpa mashina kana kashka nin nachu ñuka mamita shina nijunkari ña wawata ña ungushpa ña ungunalla kakpi ninnachu ungunalla kakta rikushpaka mamaukuna abuelaukunaka uchashpami anakukunataka ña mawka anakukunataka likishpa wawa fintukukunata shinashpa ña sakik shamunkana kashkanin karankana kashkanin nachu ari pachaukunata ima likishpa hatanawkunata imanin ñutulla hatanawkunataka likishpami karankarkanin chayka ña wawata charigrijunkimin nishpa chaykukunawami yalirinkarkanin nachu pilluchishpa ña viñachinkapa yarinachu mashikuna kunanpika pañal ninchi
pañal. Joaquín Bica y Maguta ya nunca papas. Ya y ya canchi, pero pañal taka maimanda. Maimanda pach más que fiesta. Mañas papas ari, mañas papas canchi nacho. Ari masigo kuna sinami ya rexis pakanahunchi nacho. Shinami masikuna yay pikapangichi villachipanchimi mana villachishkani pangichiman ari muskuy hawami rimanajunchi kilkamupangichi chaykamanga shukta ñakuti kilka katishpa yachahushpa yachachishpa pash katigrinchi nachu wagra tupagpi nin chayta muskushkangichu masi Carmelita. Muskushkani mi masigo chaytaka wagra mille wagra nishka hasta rikushpa kayanga asishpa rukukatishpa hasta ulla fukushpa tupangapa hasta katijuta muskushkani masiguna na tupay tukishkanichu pero tupangapa katijuta hasta kalpajushpa ka muskushkani ari y mashata kaitaka riksinchi cuando el toro quiere torearle mashis ya kaypi minipan wagra hasta wangariña tupa hukta muskushpaka wayray tukushka kashpami shina muskurin nipan nacho ari shinapash wagrapa samayka shinji samaykan chayta chaskishkamanta shina muskurin mashikuna ari mashigukuna shinami kan ari shinami ninkarian nacho ña mamakunapas wagrata muskushkani hasta tupagriushka mille wagrata muskushkani wayra washkami yarin halachay waykuta yalirkani chulun waykuta nimurana rishka waykutami yalirkani umana kashpaka chaypi mashupuq yutiashkarka yakuguta munashpami kimirirkani chaymi wayra warianga nin nachu ariña umata imanana chihun rinrita imananan nihushpaka wayra washka yarin razonmi wagrata pacha muskurkani nin nachu ari chinakaña chaykunamanta chay imashinanipanchik kutin shinallata wagrallatapish ña kutin nachu wakinpika hakurihun hasta huyarihun wagra mana tupankapa munajun kimirishpa más bien hasta wangarikumbashpa kahun chayka ña kutin ñukanchikta coraje katikpi ninkarian nachu ari coraje katik shinji chay samay chay ali samay katishka kashpami ñakutikan chayka kutsi imagutapish rurayguta pakta chingapa umana kashpaka hasta shinji fuerza ninchi nachu ari chayta charishpami ninkarian nachu mashikuna ari shinami kapan nachu yari pangichi wakin mashikunaka uyanmi karkanchi nachu yandaguma rishpami chayta satirirkani chaypi miñakunanka ñakuti ña wagrata muskushpa pakariña chayka wayray tukushkani nipan nachu ari si sueña que un toro le torea es un aviso de contagio de energías negativas, entonces se necesita hacer la limpia del mal viento, machis. Entonces a tener muy en cuenta lo que estamos comentando para que ustedes puedan ya saber, ¿no? Acerca de esos sueños también. Kutin mashika uyashkankichu ama wayrachu imatata shinanakanchita. Na uyashkanichu, chaytaka na uyashkanichu. Ari ama wayrachu nishpami ñuka abuelita ninkarian nachu rupashka kamllaguta agllashpa mikunki ninkarian nachu chayka ama wayrachu mikaykunataka mikuna nishpami rupashka kamllaguta agllashpa mikujun karian mashikuna chayka shinallata katirin nachu maytapish shina shinchillapush tukunata rina tukushpaka kamllagutaka apashpami rinakan kamllaguta mukushpa fukushpa yaykupika imapish na rikurinchu ninkarian nachu ari ñayarirkani ma ari kikinishkata pacha yarirkani ari tanda rupashkapash mana tanda rupashka shupa hambi shupa hambi chukan aña sinakashpaka kamllawan nachu chaypa hambi nishpa ninkarian hasta kamllaguta shimi juntashpa hapishpaka mukuylla ninkarian chay mukushkawami fukuna chayka ima ayapish na rikurinchu ninkarian nachu Mashis, por comentarles, no, más bien, Carmelita nos acaba de comentar una solución para las personas que anden diciendo que ay, me acerqué a ese lugar y ya me ha dado el mal viento. Ahora ya me duele la cabeza, ya me duele el cuerpo. Para las personas que andan diciendo eso, ya les damos la solución. Mastiquen tostado, quemado y soplen al lugar donde se van a acercar. Y no les va a dar mal viento, ningún dolor y van a caminar tranquilamente. Ahí está, vea, ya tenemos la solución al problema que hemos encontrado también. Ya saben. Así es, Machis. A veces pensamos que cuando... tal vez por carechina, quemamos el tostadito, escogiendo, botamos, ¿no?
Y eso no hay que hacerlo, más bien mashis, eso hay que comerlo. Si escogemos, comamos. Pero eso a nosotros nos protege energéticamente para tener mayor fuerza, digamos, ¿no? Y en ese sentido, no estar también débiles en cualquier espacio de pronto cuando hay energías negativas. Shinami kan mashikuna yupay chapanchi ñukanchiwa pakta katinahupi nachu kay pipas ña kilka mushpa katipan ña kilka katikripanchi yupay chanchi mashikuna ña kilka mushkamanta nachu. Joana Mechitas, mi tesoro Rivera nin, shuti yapa suni nachu. Ari chaypi minijupan, buenas tardes. ¿Qué significa soñar con ladrón y una almita que ya descansa en paz ni pan rikuy? Ari mashigukon, chayka imashikan mashi himnachu Shuwata Ari Shuwata muskushpa shinallata ña wañushka kashka mashigutapish muskushpa ninnachu. Ari shinami kan. Wakinpika wañushka mashigukunata ña muskushpaka maymanta pachami kan imapish uyarina kagpinachu villachingapa kan ali villayta kashpa o imata kashpapish na tukuypa muskuypi chay mashigullata shukta kana ninchu nachu wakinpika chay mashigullata shukta ña imata kashpash kana kagpilla rikurin denuka mana rikurinchu nachu. Ñuka kusa shina nijunata yachan nachu ña muskurkanimi imashi tiagrin shinaka ña pita kashpish muskushkata pillan nachu payka maymanta llakitianakagpillami muskuchiwan ninata yachan ayllupi ima kashpapish uyarigrinchik ima kashpapish tianmi chaypami muskuchinata yachawan ninata yachan nachu ari chayka ima kashpapish shu ñawpashpa villachihuy kan shinapash kachun kay shuwapi rikushpaka imashina kashpash wakinpika ñukanchikpa ima guta paktachisha yuyay munay gukunata chariypipash chay gukunata kichungapa munaq higukuna iman tiagpi o rikurihupi kaykunataka muskuchin nachu mashigukuna chaymanta ashtawan garin tal vez nijunga nachu chay imapash chay ashata ña cuidadowan kachun ninchik yuyaylla kachun ninchik nachu chaymanta kaykunataka ña riksichin imatapash ashaguta shuk apangapa munayguta charihuy kaykunapi nachu mashikuna. Shinami kan mashikuna ña riksishpa katipanchi nachu shuk muskuykunata kilkamunpipash ña kutichishpapash katipanchi mashi Néstor Molina mi ima punchapita kilkamushkarka nachu tapushpa shinapash nirkanchi para el día lunes nishpa ña kutin kilkamun rikuy yupaychanchi. Gracias mashi Néstor Molina por tomarse el tiempito de escribirnos nuevamente en este su programa, ¿no? Buenas tardes mashi, saludos desde Ibarra en Villa Yactapi Anajun yupaychapanchi. ¿Qué es soñar montado en caballo? Apiugupi, tiarishkata muskushkani imatakapan nin. Ari mashigukuna, ari ashata kay apiuguta riksina kanchi nachu. Payka shu wiwagu, apari wiwagu kan nachu. Ari? Shinapash kay aparishpa maymanbash imatapash pushak. Shinallata ña fuerza nin shinchikuy ninchi mañukanchipi nachu. Imata uyanchi nachu antawata kashpa chay tractorkuna ninchik chaykunata kashpa tantos caballos de fuerza ninajun Ari chayka ashtawan payka chay shinchi kaypi kimirishka rikurin nachu mashikuna shinapash kachun kay hawapi kashpaka shukmanta rikushpaka imashina ninchik chay shinchi kaypi ña hapishka chaskirishka shina aparirishka shina kan shinapash mana chayka ñukanchipa pacha ña shinchi kayta mishashkaka mana kan ashtawan garin chay shinchi kaypika shitashpapish shita sakinkalla nachu chayka ali pacha ñawpaman ritapish usharingalla mana kashpaka urmashpa sakiritapish usharingalla nachu mashikuna chayka como que kay rurajuy imapish avance ninchi ushay ninchi pero peligro pescan mashikuna chaymanta chaytaka muskuchin ushaypash tian y shinapash kachun nayapa seguro kanchik chayta paktachi ushankapaka chaymanta ña imashapish kapka yuyaypi pacha kachunlla chaytaka rikuchin mashikuna. Así es, Mashi Néstor Molina, me imagino que nos está escuchando por la pregunta que nos acaba de hacer.
comentarle, no podemos traducirle todo porque hay una palabra exactas para eso, pero recalcamos que el caballo proviene de lo que demuestra su fuerza, ¿no? Su fuerza ya sea para adelante o también como tiene mucha fuerza, también puede botarle. Entonces, las cosas que usted está emprendiendo o que piensa emprender, sus proyectos Que está o ya en proceso, o ¿no? tal vez está en proceso también, a tener mucha precaución porque se puede ir muy rápido o a lo mejor se puede caer también, entonces tiene que tener Es un poquito traicionero, eso, es ¿no? un poquito Sí, traicionero. el caballo nos El puede caballo. llevar así galopando, nos puede llevar al otro lado rapidito, ¿no? Con sus emprendimientos puede alcanzar muchas cosas. O como también en un momento dado podemos estar en el suelo. Eso es lo que eso significa, Así ¿no? es, Mashi. Entonces, a tener mucha precaución, ¿no? Ahí está la respectiva respuesta a su sueño. Said BP, Mashi Mikilkamushpa Katipán, Yupaychapanchi. Buenas tardes, Mashis. Nin que soñar de que están haciendo una casa entre muchas gentes. Tauka Mashikuna Mushu Wasichinakunin. wasita. Ari. Arimashigukuna kaypika wasichi hukta muskushpaka wañi uyarina kawpi muskurinachu mashikuna. Ari chaypika imashina nipanchi ña mushu wasi tukushpaka wañuykan chaymanta wañuy uyarinakuna kawpi kay wasi chiquykunataka o ña imallapish kawpika nara ñapacha kachayan sino que ña kimirimuhun nachu chaymanta chayra wasi chiquyshina rikurin ña wasi kashpaka ña pacha uyarina kawpi pero wasi chiquyka ashata punllakuna sirikpira kaykunataka muskuchin mashikuna. Shinami kapan mashikuna, shinakashpaka yaypi kapangichi, kamarishpa, a tener mucho cuidado, mashis. Soraya Lema kilkamushpa katipan, mashi Carmelita y mata nipan. Arini Pami, buenas tardes, Mash. ¿Qué significa soñar a mi novio que se va con otra chica en el auto, Ningnacho? Ari, gracias, Mash. Ari, Mashigo, kaitaka uyashkani hasta wambacha kanacho. Imagutapish wakimbika charirin nacho. Tarishk. Nishunja. Shu huyala rumigumi ashpapish hapishpa tarishkapish karinga. Chayka ñuka ña charikuni alichishpa nacho. Imagina ninchi samaita charin. Tukuy ima kashpapash kawsa kan. Chayka shu mashipi rikurin nacho. Shu mashishina rikurin. Chayka wakinpika nakasuta ruranchi chay imagina nisha chay rumi llakan hapinchi aligu kashkayanchi tal vez chay hapishka shita sakinchi wakinpika kumbangapa munahuyta charinnachu chay samay kimiringapa ashaguta imallapish kawpika kumbangapa munayta charinnin nakasuta ruran chayka sakishpa rinnin shuwanachu yakuti shumay yalishpa kahun ninnachu chaykunata nikta uyashkani mashigukuna wakinkunaka shu imatapish uyayta charipankichi riksipankichimi alimi kanka kilkamushpa ñukaqa kaytami uyashkani mashikuna. Shinami kan mashikuna shinakashpaka yaypi kapangichi nachu. Kaypi ña tukuripi kilkamupan ñapash Luis Enrique Velázquez nipanmi. Buenas tardes mashigos. Una pregunta, soñar teniendo sexo cada rato, ¿qué significa mashigo nin rikuy? Y mashata chaytaka kanman. Mashigo ari chaypika wakinpika imashina kashpapash yuyaypi Rikuna kan nachu ninanda. Ari mana kayka ima chay acción manda mana kan sino yuyaypi tal vez chay yuyayta charin o mana kashpaka imashina nisha shu wakinpik shinallata imapash ashata llapimukpi kawsahuypash kayta ushan nachu ari llapimukpi o mana kashpaka shu harita kawpika warmi aya katihun nin nachu Ari o uyashkani warmita kawpika hari ayami katihun nin ashata chay millalla imapi samay como que katihuypi shina kaykunataka charishpami chaytaka muskurin nin nachu mashikuna chaymanta hasta sumakta pacha mas que imashina nin
alipacha shina yuyay warishpa hasta nalikawpika kalpachinata yuyashpa hermana ninnachu alikawpika kimichiway nishpapash hermana ninnachu chayka ashuta samay kannachu mashikuna Rikuy uyapankichik mashikuna wakin mashikunapash ña yaypi kashpapash mana tapuyushay mana killkamuyta ushashpapash ña uyapankichik nachu kaypi minipan Rumi Oyagata. Buenas tardes. ¿Qué soñar que mi suegra se mude cerca de mi casa y me invita a entrar a la casa, ni ricuña? A ver, ¿qué soñar? Que mi suegra se mude cerca de mi casa. Ariña, Shamu. Y me invita a entrar a la casa. Mashikuna, nari kaypika, imagina ni panchi. Ima kashpapash manara punda charishka mana tiashka o mana rurajushka mi rikurishpa kajunga nacho ashaguta ña imapash ñukanchi chayta rurangapa ushayta charinchi nacho o imagíname shimpika de pronto podemos hacer alguna posibilidad que se nos presente, ¿no? O nos viene a la mente o se asoma muy cerca, ¿no? Chaykunata rikuchin, shinapash kachun kaypikas. Suedrataka imasha nishpa riksin mashikuna wakinpika nayapa ali rikun nacho. Maymanta nin wakinpaka alipacha nacho. Ari mama tishkatapish kungachinmi nin nacho. Wakinpaka kutin na aliman kashpaka imashina nin shuktakipika. Wañupipash uraysin kashpapanpapanki. Urayma richu nin nacho. Urayma richu llukshinkapamunashpakani. Ari mashikukuna. Chaymi ashaguta ima ruraykukuna kashpapash pero medio asha molesto nayapa sumaklla mana ima chaywan munaylla kanaka mana rikurijunga ashata medio asha nachaykamanja kana cosaskuna rikurishpa kajuymanta o rikurigrijimanta nacho mashikukuna. Shinami kan mashikuna ña yachapankichimi uyanajupankichimi ña shinaka ña katipanchi. Joel López, Mashikilkashpa Katipan, buenas tardes. ¿Qué soñar que tengo dos zambos en mis manos? Nin zambota charajuni nin maki iskani makipi matakapan zambo. Ari mashikukuna zambuka shuktanispa kay shuwaymi kan nacho zambuta muskushpaka imashpa zambuka nachi lluchu mari nachi mashikuna nacharinga nimata hawallafanka ukunata ni hatulu nimana tiyan nacho nima chayka zambushna lluchu yana kashpami kaytaka muskurin nin nacho mashikuna chaymanta nin pero shuway kan zambuta muskushpaka shuwa muyuhupi shuwa yaykunakakpi shuwana kakpimi muskunchi nin ñukanchita zambutashna lluchu sakina kakpi nin nacho mashikuna. Ari uyashkanimi kaypipas ña villachishpa katipan nacho riksipash nipa riksipashun ari wiñay kawsay kamushapipas kilkashka kapan shuk yuyayma kankami pero shinapas rikupashun nacho zambu mana kashpaka sambo nishpa riksinchinachu zambuta muskushpaka lluchu yankapak shina muskurin rikuy shina nin nachu kullkita chinkachina kakpi llamkay chinkachina kakpi shinallata tukuylla ima charishkata hatushpayman tukuchina kaypimi shina muskurin mashikuna. En otras palabras, soñar calabaza significa quedarse en banca rota. Así es, Mashis, ya están escuchando. Pikapangi mashigo hasta wangarin. Kayka lluchu yaymi nishpami riksichinna chumashikuna. Ari, pita astawan kilkamushpa katipan Mashi Carmelita. Ari, shinami nin sandiko, pero guachita charipanchi. Ari. Mashi Carmelita, buenas tardes, que tal, porfas. Despéjenme este sueño. Soñé huesos de perro enfocando en mi cuerpo, niño. Arena, enfocado, Ari. Enfocado en mi cuerpo. Huesos de perro. Alcupa tuyuta muscushpa, nacho.
Tulluta kanamos kushkanichu mashigo. Ari. Imashina kan yanapayta mañanchi más bien shukuna kaypika kilkashpa yanapachu. Shinapish alkuta muskushpaka Yashukan. imagutapash mana chay punlla ruragrihushkagutaka paktachi Chiki. ushana kashpa. Ari yanga purishpa yalina kashpa. Alkushna ninacho, nacha. alkushna. Ari mashigukuna imagutapish rurangapa rihushpa. Hatungapa rihushpa na haturin. Imatapish maskashpa apamungapa rihushpa nataririn. Pitapash rimachingapa rihushpapish natuparin nacho. Maski kayashka kaypi rihushpapash chayapika kunan pachagupimi kay llakikuta charipashka chaymantami ripashka nin nacho. Ari. Chaypika sakirin. Ya, chaypi sakirin Nari nacho. chingan shinaka yanga chay punchaka yalina kaypi kaytaka muskunchi. Alkushna yalina kashpa nacho. Ari Ari. alkushnami purirkani nin nacho. Ari. Ari mashigukuna shinapish tulluguta muskushpaka mana kaytaka yachapashkanchichu shinapka ña kilkashpa yanapachun hasta wangari mañashpa katipanchi mashigukuna imata kapan shina tulluta muskuy nacho. Ari wakinbika ñukanchipash mana yachapanichu nina kapanchi nachu. Shinapash kilka mucho yachashpaka ñapash kilka mupaychi kilka katishpa ña mashi Sandico pero gachita kutichishpapash nachu. Ángel Castañeda, JC Castañeda Nipan. Saludos, mashis. ¿Qué significa soñar que me muerde un perro? Yupaychani nin. Chaytaka Ari, uyapashkangichu mashi Carmelita. Ari mashigukuna Rikuy. uyashkanimi nacho chaytaka alku kanipi kanin nacho. Shinapash alkukuna nacho yana alku kanishpa kaypi muskushpaka imapash na ali ñukanchita hapi hupimi Hapi hupi, kaytaka imapash muskuri vicio. nacho. Ari imapash nali irkiyana imakashpa uyaki apana kashpami kaytaka muskurin nin nacho. Kuti shuk tulpo alkukuna kani hupi muskushpaka imashina ninchi wakinpika ñukanchillata nacho alkuta muskushpapish hasta alkurukuka ñamarikani wahurkani shinapish shimita Pish, hapitami paktarkani nin hasta Eri. chilpishpa shitarkani nin nacho shimitaka chayka alipacha kan nacho ñukanchik imata kawpipish ñukanchikpa imashina chay ali samay shinji pacha kashpaka Mishayta nima ushanchik, chayachun ari. nasakin mishan nacho mashikuna kani tukushpaka kuti misha hupi kani tukunchi nacho ashata imapish kachu na yapa aypi chinangami espasa puri hupika ashtawan nacho imapish yapita ushan kutin ashta ñuka chayta pachakanaya na pacha kaytaka yalitaka yalitukushachu yahupika ashtawan ñashinji ñukanchipa samay hapishpaka yanapan nacho mashikuna Ari. chaymanta kay alku kanikunaka shinami nikta wishkan. Shinami kan mashikuna. Blanca Manala Nipanmi, buenas tardes. Disculpe, ¿qué significa soñar matando serpientes dentro de la casa, Nipan? Ari mashigukuna kayka shaguta imapash chikiwukuna mikanga nacho ña kay serpiente nipanchi culebra nipanchi Ari. wasi ukuma yaykushpa kashpa kagpi ña chayta wañuchijika alikan nacho ima kagpipash mana sakishpa hasta wangari kay culebrakuna ninchi chay amarukuna ukuma wasi ukuma yaykushka kashkata muskushpaka imapash chikiwukuna tiagpimi nin nacho pipash imata kashpapish wakinpika nali yuyaywan pacha hasta kaytaka yuyashpa rikujikunapi kaykunataka muskurin nin shinapash wañuchishka kashpaka mana llakikan hasta wangarin ali kan nin nacho mashigukuna wakinkunapa muskuypi shukpishkankami pero shina nishpa riksichishka kan nacho. Ari, Shinami ña riksishpa katipanchi. Lady Córdoba, buenas tardes, mashis. ¿Qué significa soñar dando de lactar a un bebé o dando a luz? Yupaychapani nishpa kilkamun. Ari mashigukuna Wawata. wawata muskushpa wawama chuchuchihushpa muskuni nin nacho o mana kashpaka wawata unguhushpapish muskuni nin nacho. Ari chaypika imashina ninchi kay wawata muskujika maymanta pachami kan imata llamkayta rurahupipish chaymanta wakinkuna nalikachishpa rikun nacho
imataka washalla rimashpa rikuna huypi nachu mashigukuna ashtawan pachaka ña kay wawata ungujushpa muskuypi niypika mana shuklla rimashpa kan shuk kati rimashpa kanahupimi chaytaka muskurin nin nachu mashikuna. Rikupaychi mashikuna ña riksishpa katinchi. Marisita C. Morales. Buenas tardes. ¿Qué significa soñar águilas negras grandes como personas que me querían comer y a mi bebé pequeño envuelto en una sábana blanco que se me pierde y de tanto buscar encontré y me fui corriendo a esconder de las águilas? Nin. Mashigo, are uchilla wawa wiman nachu irkilla kaparka mashigo wakinbika irkilla imakashka kagupika imashina nipanchi ashamandalla kishpichi ushashka kan hambichishpa mishan nachu kichun ñalla makimanda kishpichikuypimi muskuchin chaytaka ninmi mashigukuna kay águilas negras nipanchik paykunaka apangapa munan nachu wawakunata shinapash kachu irkigu kashpa ña kawpika ashtawan anllayashpa katijupira shinaka ña hambichita ushashka kashpa o ushana kawpi mana kichuy untukuna kashpa kaykunataka muskuchin nituyashkani nachu ashta ñallami apawarka shinapash kichurkanimi shinapash pakay usharkanimi nin chayka ña alipa kan ña kishpichina kawpi nachu mashikuna. Ya, yachapangichimi ña kunanga mashikuna uyashpa yachakushpa katinchi nachu. Luis Enrique Velázquez nipan y también tumbar árbol cortando ni kiruta muchushpa shitajuni ni. Ña kiruguta shitashpa muskushpaka maymanta pacha wañikan nachu. Si kikin mashi ruku kiruta raku kiruta shitashpa muskushpaka ña nipanchi ruku mashikuna paya mashikuna wañuna kawpi. Si chayta muskurkanki chayra kiruguta ñañu kirugukuna chayra viñajukunata fitinki chayka solterokuna chayra viñaykuna wañuna kawpi nin nachu mashikuna. Ari kaypimi ña kutichishpapash katipan nachu. Ya na llaki mashami nirin asinay. Ari Joel López mashitami Edgar Pulsara Kilkamun. Soñar Sambo es porque tu esposa te pega como Rambo nin y por eso es el sueño nishpa riksichin nacho. Yari wakimi casi naikuna te Kilkamun nacho. Shinamika. Ari ña makay tukushpa kausahukta nin. Ari Cristina Inga mashipa Kilkamushpa katipan. Buenas tardes mashi, ¿qué significa soñar estando en un temblor? Pachamama kuyuy pinimi nachu. Ari mashigukuna Pachamama kuyuyka imatakan wakinbika manjachinka yaripika nachu. Chaymantaka imata sakirin ima kashpapash ña na punta kashkashnallata sakirin nachu. Shukman rikurin. Aliman kashpa llakiman kashpapish ña yalishpa sakirin nachu mashikuna. Ashtawan pacha llakima yalishpa sakirin. Shinaka kaykunapi rikushpaka ima kashpapash esa como que shu chapsi tiagrin nachu. Imata rurajupi o ima shamujuypi imata chay tarijuypi kashpapash mana hawalla kagrin ashtawanga shuk imakunatapash chayachishpa shimikunata chayachishpa ashata chapsichi shina rikurina kawpi kaykunaka shina muskuchin nachu mashigukuna. Rikuy mashikuna ña riksishpa katipankichi. Kaypimi Víctor Morán mashipash Kilkamushpa katipan. Buenas tardes mashi nipan. Soñar temblores cuando va a venir problemas en familia o personal. Nishpaña riksichipan. Ari yupay chanchi Kilkamushkaman. Ari chaymakan nachu mashikuna. Sazun sakudon ninchi nachu. Ari Edwin Perugachi Mashi Kilkashpa Katipan. Buenas tardes. ¿Qué significa soñar poniendo un anillo a una mujer? Muchas gracias, Nipan. Ari Mashigo Nacho chaypika kamulla fangapi tiapan sustijasta muskushpa nacho. Ari rikushun nacho. Chay kama shuktapish katishpa kanahunchi nacho. Kaypi Luis Cañamar nin. Hola, muy buenas tardes, estimada Carmen Niambala. ¿Me puedes interpretar qué significa soñar cuando imanen tapashkami kilpashkami kan mashi
ariña chaypi nacho, cuando todo el cabello se cae de la cabeza. Akchagu urmashpa muskunchi ninacho, ari kaypika akchagu ka imatakan ñukanchipaka ali yuyay antena tukuy shina kan nacho. Ari chaymanta kay akchaguta urmakta muskushpaka wakinbika ashaguta irkiyanakukunatapish rikuchin nacho. Shu irkiyashpa ashata ima kashpapash imatakan sumaqlla ñawpanman katishpa rurakuykuna ashata shayarishpa kanakagpi nacho mashikuna. Umana kashpaka kutin shinallata mashina ñukanchipa kimilla ayllupi mana wasi uku kashapish kimilla ayllupi ima llakikukunapash rikurina kagpi hasta que wañuytapish ushan nacho mashikuna chaykunapi muskuchin kaytaka. Ari mashikuna ña shinami riksichishpa katipanchi uyashpa katikpi ñukanchi yupaychapanchi nachu kaypimi tapujuparka mashi Edwin nachu shinapash kutichigrinchi nachu wakinbika shiwi nishpapas riksinchi imata kapankay anillo nachu ya chayta ashtawankari anilluta mana kashpaka rosariotapash nipanmi hapijushpa shinapash churachijushpaka kay muskushkakunaka sawarinatami villachijun nishpami villachipan mashikuna ña. Soñar cogiendo anillo o rosario es señal de matrimonios. Mashinto shinakashpaka ña tushugripangi nachu tushugripangi ña kushisha yaligripangi mikushpa ufiashpa imanbash ufian nachu wakin mashikuna kari ña chaypami villachishpapash katijush shinakashpaka ña kullkikutapash ashalaguta kamashpa kapangi nachu ña. Mashikukuna kaypika suerte kasguta churachijushpa muskushka kashpaka wakinpi manga mashigumi gastuwa rina tukupanki nacho ari sawaripa chaykunamanta ima muskuchitaka muskuchin nacho shinapash kachu imashina nipan ña kay kamullapi riksichin sawarita uyankapa sawarita rikunkapami ñakan imakash uyarina kagpi muskuchin nacho. Ari shinami kan mashikuna yupaychapanchi killkamushkamanta ari kunanqa ña kuti tawka ña shuk imashanirin killka kamayuta ña rikuna kanchi nachu ñukanchipash pipash ña kayma shamushpa yanapankapa kashpakari ña villachinkichi nachu Mashi Rafael Conejo nin Mashi Carmen hoy he soñado sacando toda la fuerza para subir una zanja y he visto también que había ropas lavadas secando. Había algunos compañeros que intentaba ayudar para poder subir mashikona. Ari magupi pishme ashaguta shinji kahupanga nacho ima ruraykukunapish chaypika maymanta hasta imapash kachun katishpa rurajuykunata rikuchin shinapish hawaman bichayta ushanata nacho mashigukuna chaypaka yanaparinata mutsushpa kapanka pikashpapish makitakupi chaykuta paktachi ushagripanki uyanapankapa munayta charik mashikunapish uyarishpa kahukrin nacho mashikuna. Ari shinami kapan mashikuna ña kaypi riksishpapash katipanchi Julio Agus nishpa rikurin nachu. Buenas tardes, ¿qué significa soñar con bicicleta? Ne uyashkankichu mashiku. Ari bicicleta ta muskushpaka nin nachu pero kaykunapika wakinpi ashata na tukuy paktata muskurin nachu. Ari chay antapiopi rijushpa muskushpa kagpika wakinpika traición shimikunata uyankapami nin nachu mashikuna na wasipi kashpalla sino que traición nipanchi pipash shuguami purihun nikta o piwanpish hapirishkanikta uyankapa nin nachu mashikuna. Ari ña shinami riksichishpa katipanchi Franco Colimba sumak chishi mashikuna alipacha nin nachu kikinkunawan pakta yachajunkapak ninachu chaymi yuyaykakapan nachu. Ari mashigukuna ñukanchik mana tukuyta yachanchichu nachu kay kamulla hankapi rikushpa wakinkuka yachanchik wakinkutaka kawsaypi yachashkamanta yachanchik mana tukuyta yachanchik shinaka kikinkunawan yachajushpa katinchik ari kaypi imashina nirka temblor nikllapita rikuy ñapash killkamun yachajunchik nachu mashikuna. Shinami kan mashikuna Enrique Maldonado mashi killkashpa kapan. Hola, buenas noches, nipan ña
ñami Ari, tuta España, yarin. mamallaktapica ña Ari, tuta ñami kan, tuta nachu. capan. Ari, Ari. desde España, yo soñando estando en la punta del cerro Imbabura. ¿Qué será? Gracias, Nin. Chuta, suma, mashigo, alimari kapangi, nacho. Y makashpa, pues, hawaman bichayta usashka kashpa, chaypi kashpaka, Ya, ima suma. kashpapas sumaklla paktari, huipi paktarina kagpi, nacho. Ari, Diego Castañeda Díaz, Quilcamuchpacapán, buenas tardes, buen programa. ¿Qué significa soñar con una persona que ya está muerta, niña? Chu, ñaguañushka mashiguan, muskushpa, y Ari, matacán. shina, riksi na hurkanchi, nacho. Chay mashigo ka imagutapis villangapami, kanga chaytami yachahuna kapangichi. Mayhan mashika, imashina nipan chikipami muskuchin nin, nacho. Ari, Chay almaguta muskushpa ña manllani llame nin chiki gutami muskuchin nin imapish naligi yalina kawpi pachami muskuchin nin wakinqa kutin nin hasta muskushkani mi mamitata muskushkani abuelitata muskushkani upitapish nachu muskushkani payka na chiki washachu nin imapash ali kana kawpi mi muskuchin nin shinaka kaytaka nanita ushanchi nalipaka walipaka mashigullata yachana kangi chay mashiguka imapata muskuchin kutinlla muskuchishpa makahushpaka imapa kashpapas chayta villachingapami muskuchijun nachu mashikuna o wakinpika muskuchinmi hasta que na yuyarikpipas nachu. Ari, Nayuerik Piña, Aya Pambaman, Chapangapas Richumpas, Nachu. Ari mashigukuna Ari, David Castañeda. upita kashpapas llakichihupipas si Ari, mashigo nishpaka tal vez wawapura kashpapas o llakichihunki muskuchingas o llakitukhupipas Muskuchingas, nachu. Ari nachu. ima kashpash villaymi kan. Ari, Yopaychanchi, Mashikuna, Shinami Katipanchi, David Castañeda, Ñakilcamushpa Katipán. Buenas tardes, ¿qué significa soñar con plata o caminar con mucha plata, Nin? Ari mashigukuna chayka moneda ninchi o billete kan chayta nayachanchi nachu. Ari, plata, Ari, Nin, Nachu. plata nin shinaka tal vez moneda kanga nachu. Ari, Y Chaykanga Yani. Ari chay imapas anta ninchi hierro ninchi Antakulki. shinakunata muskushpaka ari yapa mandata chiri pakarihuparinki mashigu o chirichishpa karianki nachu o mana kashpaka kutin billetekunawan llasakulkiwan kashpa muskushpaymanga wakinpika nachu nipanchik kaypika shuk citacionkuna uyarina kawpi tiana kawpi kaykunataka muskuchin nishpami riksichin nachu mashikuna. Ari, Mashikuna, Shinami Rixishpa Katipanchi, Elsie Achina. Mashimi Kilkamushpa Katipán. Buenas noches, Mashigos. Saludos desde España. ¿Y qué significa soñar tocando rondín? Rondinda. Pukujuninin. Ari mashigukuna ña tocando rondín ari kaypika imata uyarin taki uyarin nachu takika shimikuna kan nachu mashikuna imallapish kaypika washaman tawka nikuna chismes ari cuindugukuna uyarin ari chaymanta muskuchin. Katipanchi, que Ari. significa estar subiendo a una ladera, ¿no? Cargado una mochila grande y sin poder, mashikona. Ari, imagutash paktarina kan pina, hawaya paktari huipimi, maimanda pacha aparishpa, shinji pacha ruraspa paktachina kangi, cheta me rikuchihu, nacho mashikona, o imata rurangapa muna huipipas cheka, shinji kanakan, o sheka, o shana kaupinacho. Ari, esposa de Luis Macharinin, buenas tardes, disculpen que soñar cuando otra persona me está regalando un par de zapatos color blanco, rojo y color negro. Ari, Ari, que ikonatpash, wani konata uyangapak jata rixichin nacho, nacho yukanch pargatita muskushkanchi ni nahuanchi nacho, mushu pargatita muskushpaka, wani ni nahuanchi, uyanita uyangapa, chay wanjata rikunata charin nacho zapatos kunapish mashigukuna. Ari, Keni kakwango mashimi kilkashpa katipan ña shinago yatuku chigrinchi ña kayuta kilka katigrinchi pachakuna ñapa yalishpa kapan nachu shinami kilkamupan. Buenas tardes, mashis, ¿qué significa soñar con muchas mujeres, nin? Tauka warmikunawan muskushkayarin. Ari mashigukuna, ay kita shina nin nachu warmikunata muskushpaka chikipami muskurin nin nachu. Nayapa chiki kakanchichu nachu. Shina ninata yachan nachu ima chayta mana muskupashkanichu mashigo ima shina
wakin mashikuna yanapashpalikan maña shamuy punllakunapi ña kutikaypish. Buenas tardes, soñé con mi abuelo, no, pero mi abuela ya está muerto, pero en el sueño me dice que vaya mayman mashigo. Ari rinin nacho y shinaka mayman nacho rinago tana rishpe masaki rishpe kahupangi uimata shinasha yashpata mana rurashpa kahupangi chaytami ruraylla nishpa muskuchin nacho imata kashpsha ruranalla kan nishpa escuchijo. Ari kaypi kachanipan Joaquín Paz nin nacho buenas tardes mashis que soñar siempre yendo en mi moto nin nacho mashiko. Zirquitipi rinajun chine nacho macha mashigo pershinapash kachu mashina nihukanchi bicicleta wa kazi rikunata charinllata nacho mashigo kona ashtawan hawalla hangalla rita ka rihupangi shinapash kachun waglita ushanmi ñambipas sakirita ushangimi imata ruraypakta chigrikushpapish nacho. Buenas tardes, ¿qué significa? Estuve escapándome de mi esposo. Hasta me escondía de él y después encontré muchos zapatos en la chumashikuna. Y mata kapanga chaypash mana ya chapanichu mashigo y mashina y mashpachita muskurita nacho. Rishinami muskikuna kashtaka katishpaka hupan shinapash ñaka ipika pati peruachi buenas tardes significa soñar estuve chayllata makan nacho yupay chanchi nishpa ashtawankari kay pachakama chaymuna kapanchi nachu ña pachawkunapash chaylishpa kapan wakin villaykunapash chaymuna kapan yalina kapan shinaka awaki punllapi kutinlla ña kuti uchalla kilkamupankichi nishpami convidapanchi. Ari kaya punjagupash convidarishka sakiripankichi ni panchi mashikuna. Ari mashigukuna shinami yupay chapanchi nacho ñaki kingunata kay puchuka igua yupay chapani imashinata ninata muskushkani ni hupan chay kafiña nahui mikapan nacho. Ari chay chari wasipi ushuguki mikshawa pero fiña nahuita rikungapa o fiña nahungapa mikaykuna kaka. Shinaka yupay chanchi mashigukuna. Yupay chanchi. Kaya punja kutimbash shukta. Ari shugri maykuna wachayamushu. Kaya kaman mashikuna.